megalayapost.news ka kenhun shillong roadside hawkers association hinde kasi kalpan pau ya kajing suhun ya kajing elang balakot dau CEO ka shillong municipal board u PK Boro ya kene kajing elang jongka provisional town bending committee ka SMB ka dei ka balakot nak banta benekren halor ka bha kamiat jongki nongdi madan hakeleng ka sor shillong ha kene kajing elang ladon gidkhot ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bat ka shillong roadside hawkers association bat ka Khasi Student Union habakren shiklat war hadin gejinglang ka presiden jongka Shillong Roadside Hawkers Association ka kongti nungbri lapan pau ya gejing sultanat halor gejinglang blakot dau CEO ka Shillong Municipal Bon ka kong nungbri kle thuru banakaliang CEO lapen dikena ban khot biang ya gejinglang khnang bani keren seni halor gejing tumu mat pen kriya lut ya baro ki basyong di jing di madan ha ki surok bat harut ka surok hanong ba Shillong i karai nang le Shillong bai ba kangin pet ya kano kono ko badai lang ga busok lang ya baro khoi de gino ba kebomparyo inang keren ba kila ba kanda yang TVC begini jak yang gitu ngecek makin saja kat ba kadon ke space minang ai kan lihat gitu kinang don sekatu kan ne ba de tangkap di sujar area kinang don ke bomparyo smetli ngam laban ai pi ka exact number tang ba kenong Olat bon lagi napo. CSP live house ako bitang yadon ni. Tengah ngaday tang membar bagat ngaday membar jang Shillong Roadside. Te dekat Shillong Roadside kan nominate nga bangan represent sa kapo ka TVC. Iyon kaya ay. Maka ay bangi iwan mangi long ikwa pangatri lang ako man man kung ko di ba. I bolong tentang ay ba kampus jaga baca klia punan, jadi bayarap ekonomi makan merap makan teman taga itenan, tenang deh semat nangile empen bahaya sudah, tak kita. Kesal mereka municipal lama ngibar kuat mereka TVC ngibar municipal lama municipal kada authority benda gitu. Ngi sulong tangkin nang pembaik nang punya nang lenta, aku municipal. Kaya lang ang mamantax ni, tagalong kabayad bet kin. Ngin sa doon pada hakaway ke puerta, bengin salong biang ya kemiting. Ya kabamantax ni lele tengilong iso tenat bet, kalong ruk bayad bet hi. Kini kiba dang siya bompadyo ya kasi ubilong ngin siyong meeting biang kin sayo pada hakatu kabangil adep ban siyong biang ya kemiting. Kabamantax ni pada ngidang penbet hiway kikam ke ngidang bunte kikam. Umlele na mangidon nga tangade ka nong yalam jong ka Shillong Roadside Hawkers Association ngata ka kantin ka meeting ngayo ngasngu tenat ken baki ai long kia keren be ka cing sngu tenat lang bangi barki long ye long ye sngu tenat lang ta ta kibe te dengan pada tangam tip nak kaliang jong ngata ngasngu tenat kata hapun sngu ngi ken ni hapun sngu mangi ki sen markidon kitu kibe ki bompat yo te ya ka si ubi te ngil de pen sngu kitu ki ong mentakong ngin pala ban lay ngin sakot ngin penlong biang ya meeting andang ngila de ban penlong be ke meeting tengin sa pelat kin ya ki baro kong nakaliang jongaong ngam nam da kan tho ta yenu ro ngam chu kan tho yenu ro rei ngajat de na kaliang kalanti la jong megalayapost.news